Non malom raki abe par claim bang atuma phan keneba birta chimit me pinason se theklong bonte si kamang humi me alama bang ke jong hele rai kom sai khe tum nep ingnang seta ke jor kang hua saya bang kang ton ja sona bang ke theklong le pin lang kang ton ji kali si akele ke barason se do thuko lason si pinile thotta Dilai police station ke parlo Dilai krong thom towar ka chetogalong rai kom sai khe tum ke ton ke langa sai ke deng bo mahut Gram Farohinira plikebra si sosai heroin kenep long. Bangso Sayalong Dilai OC Lutfur Rahman, SI Akash Gogoi, ASI G10 Gogoi, CRPF C20 Cambokajan Lapen Dilai, Police Station Staff atung pen Dilai Krong Thom towar ka chetokalong to dabada por phai kebra chiti mapor malong ihum Bolero pickup registration number AS02BC 7638 along kirika khruka sai kedeng ahut home craze sirkep sabun ke thawa home along pen gram Farohinira plikebra si sosai heroin nepon long cheklo Bangso Sayalong Raikom Saikhari Deng Kachingnang Abang Pulake Inut Priyo Lal Das Asopo Rabindra Das Arta Ningkan Thongkep Haraghat Uttar Burbil Notun Bajara Sorposi Pangthekpon Keneponlong Araki ahormu kedo anta kelangchari ji aphan Bokajan SDPO John Dasari Dengsi Palidamlo Dilai Ben Bijoy Rongpi Karpiang Nong Live